Na 1845 começou a construir a primeira kerk protestante em área de Oranjestad, situada em Wilhelminastraat. Na 1946, a terminar o trabalho de construção e arriba a fecha de 5 de fevereiro de 1846 a iniciar com o serviço para a comunidade protestante. A kerk tempo é também conhecido como Kerk Paardenbaai. PH com 68 anos passado, ela man e a kerk estava praticamente vizinha de outro. A kerk Paardenbaai funge como kerk, tem na ano de 1950, até hora a kerk protestante grande a que está finalizar. Hoje em dia, a kerk bieu minister de uma renovação urgente, senão é cair em outro. Para por preservar um de edifício religioso de mais bieu na isla, minister por lo menos 500.000 florim. Ainda não logra recordar o fundo necessário. Centro de oração data for de 1846, em pleno centro de nossa cidade, está correndo peligro grande. Está sendo com investigação de parte do Departamento de Monumento a concluir que se não há nada pronto, é que aqui lo cai em outro. Pese mesa há rádio ton para por chegar na fundo para trabalhar a restauração de aqui. E meta estava 700.000 florim para cumprir o plano de monumento do bureau. A congregação protestante apurba dialogar com o executivo do Monumento Bureau para barrar a suma e a palavra que assim não logra chegar a suma de 500.000 e trabalho não lo inicia. Pero, lamentavelmente, não chega a suma necessária. Nou, waarom heeft u niet van ons gehoord sinds april? Omdat we bezig waren met het collecteren van de beloftes. En omdat natuurlijk iedereen heerlijk op vakantie is geweest in juli. Maar nu willen we verder gaan. Klein probleempje. Het Monumentenbureau heeft een bestek gemaakt. En volgens hun bestek is er 700.000 gulden nodig. We hebben gesproken met Yvonne Webb van het Monumentenbureau. En die zegt, nou, 700.000 is nodig, maar misschien kunnen we het aan met 500.000. Dat brengt een conflict. Want we hebben 332 en Yvonne Webb van het Monumentenbureau wil misschien 500. Wat moeten we daar aan doen? Quizás por escoger para simplesmente usar o fundo recaudado, que suma 332.903 florim, para embellecer a que em vez de restaurar maneira da outra plano original. Pero faltando mínimo 167.097 florim, a diretiva de kerk protestante a tomar decisão para seguir o plano original. De qual não permite que kerk em lo absoluto. Wat kunnen we doen? Ze zegt, je kan niet iets doen. Ik zeg, kunnen we het dak eraf halen? Ze zegt, als je het dak eraf haalt, stort het in. Ik zeg, maar wat als we nou gewoon het dak eraf halen, de muur repareren en dan een nieuw dak erop maken? Dat kon nog niet. Zij zegt dat dat meer geld kost dan wat wij bij elkaar hebben. Ik ben geen bouwer, maar als voorzitter van de stichting wil ik wel onderzoeken of er misschien een mogelijkheid is om te werken met 350 in plaats van met 500. Als het zo blijft, wordt het erger. Ja. En laat ik Yvonne Webb citeren. Zij zei, het staat op instorten. Dus als het op instorten staat, heb je geen geduld. Como parte do reino, a kerk tem seu representante de uma fundação que está percorrendo para a restauração de kerk no reino. E quizás nos lo por ganhar fundo adicional para o projeto aqui. Pero está papia de suma de entre 50 para 30.000. Kosten seguro, mestre Haselige. Het is ook ons plan om een paar stappen te nemen. We doen de Black Tie Dinner. Dan weten we of die stichting ons geld geeft. En dan geven we nog een keer een persconferentie waarin we u specifiek vertellen wat onze plannen zijn die we gaan uitvoeren. Nos volta para nos por começar prometo fim de ano, seguro. Não, in elk geval, dus espero que nos chegar a 5 ton. 1 milhão. Moet ik zeggen, nós temos 1 milhão aí que nos por começar. Nós temos prijsopgaves cada de companhia. Yvonne Webb está decidindo beceito, pessoa do Monumentenbureau, beceito o que o governo põe para ajudar nós, não? Para ajudar bolsa. Sim. Para mesmo não põe nada. Não tem nada. Não bijdrage tá, Monumentenbureau tá aí para se bestek, tá se turcos. E não tem bestek de na mão.
Dus nos 5 trago com não, mas assim, na outra luna não se betek, nos 5 vai trago bestek de novo, quando custa nas 10.000 florinhos troca. Sai nos 5 e chegar para ponto de 5, 5 ton. Maneira para escutar, manutenção de edifício já não tem opção mais. Há a ajustação necessária para salvar a hora que tem sua história com ele e a chandelier de mais meubels por se acaso diagnosticado em outro. Essa aqui não causa mais destruição. Dia 27 de setembro tem o seguinte evento para cada fundo, que é um Black Tie Dinner, e durante o ano por espera outros 2 eventos mais para a mira. Se por recordar, é meio milhão florim, comumente virou tapide para iniciar com a restauração.